A danas je to je jedna zanimljiva tema i ja je moram spomenuti. Recimo, danas je najveća prevara MMA sporta, ja sam to već jednom govorio, mislim kad sam bio kod sam tu bio ili u podcastu jednom kad sam spominjao, skidanje kila. Mm-hmm. To je najveća prevara borilačkog sporta. Ne samo MMA, nego generalno borilačkog sporta. Da. Znači, treba ljudima pojasniti, ljudi ne razumiju na tako visokom nivou uhvatiti se u klinč, znači zakopčati pojas s čovjekom, koji je tvoje kilaže, 5 kila lakši ili 10 kila teži. To je nebo i zemlja razlika. Ima čovjeka na sebi koji je 5 kila lakši od tebe ili 6, ili 6-7 kila teži od tebe. To je nebo i zemlja razlika. I upravo iz tog razloga svi pravila su takva kakva su pravila. Pravila su suluda. Svi ne razumijemo, to su pravila suluda. Nekada je bilo vaganje noć prije borbe, znači službeno vaganje je bilo otprilike oko 6 navečer i otprilike 24 sata nastupaš. Jel? Mm-hmm. A sad su to pomakli da je vaganje službeno u 8 ujutro. Još to si praktički 12 sati su ti još dodali. Ti imaš 36 sati za oporavak. I ono što ljudi ne razumiju, da je svaki organizam drugačiji. Svaki organizam je drugačiji. Zašto? Imamo rožnicu oka drugačije, jel? Zbog skeniranja, ima sken oka, prepoznavanje. Svako ima drugačiji otisak prsta. Svako ima DNK drugačiji. Znači, nijedan organizam nije isti. I ne postoje dva čovjeka koji će na jednako lagan način skiniti. Neko će skiniti bez problema kila, neko je neće očemo skiniti, nekom će zatajiti bubrezi, neko će dobiti srčani udar od skidanja kila. A neko to skida bez problema. I danas imate situaciju, i to rade svi, neki što moraju, neki što hoće. A oni što moraju, rade ovi što hoće. Znači, čovjek od 90 kila, trenira s 90 kila, to nisu debeli ljudi, to su trenirani ljudi s 90 kila. On skida na 66 kila. Za 90, Ivan Dijaković mi priča, čovjek kod njega u džimu, u UFD džimu. Kaže on, ja ga pitam, pa kako? Ali on se izvaže na 66 i ima drugi dan na 82-3 kila. I bori se s čovjekom, ok, i taj njegov protivnik ima pravila su sve iste. Je, ali on ne može tako skinuti kile. Ti imaš bolju genetiku. Ti bolje možeš skinuti. On će možda zakazati, i onda dolazimo do ogromne, do disproporcije. Kad gledaš te borce, ja sam to prvi put zapravo gledao, borio se Paulo Costa, jel, Ante? I Jim ili John Hendricks, Jim ili Johnny, ne znam se, Hendricks. I sad, ja gledam, ovo neka rekreacija, ovo neka egzibicija, šta vidim, nisu ljudi iz iste kategorije, znaš, kao. Ako neka, na YouTube mi klip iskočio, neka ruska, vidim kavez, vidim UFC. Šta je ovo? Pa možda mi kut kamere drugačiji. Pa nije, iz ovog kuta opet, s kojeg god kuta gledaš, ovaj je za broj i pol veći od ovoga. I normalno da ga baci dole, da ga ubije od batina. Ja gledam, i onda odeš na podatke, i onda gledam na podatke, Kosta je u tom meču, ima i podaci, nastupio sa znači kategorija je do 84 kg, on je nastupio sa 98. Sa 98, 14 kila razlike. Pazi, čovjek je izrezan mišić na mišiću. Znaš ti koja je to razlika? I to atletska komisija ne vidi ništa sporno u tome. Čekaj, ste vidjeli, ja sam razgovarao, pa bio šef američke atletske komisije kod mene u Zagrebu kad sam imao zadnji meč, došli su me tu kontrolirati, pa sam si tako razgovarao, zar ti ne vidiš problem u tome? Kaže on, to je kompleksno pitanje, u pravu si ti, kaže. A kaže on, znaš šta je moj odgovor bio? Kaže on, to je tako. Pa ljudi, ste vi normalni. Pa čekaj, ti znaš koja je to razlika? Recimo, vidi, znači, teškaši se bore kao poluteškaši. Poluteškaši se bore kao srednjaši, ili velteraši, čak ljudi skidaju, to ne možeš vjerovati. To je Kamza Chimaev, čovjek 100 kila ima. U treniranih 100 kila, on skida na 77. Pa je zadnji put imao problema sa skidanjem kila. Pa je sad prešao 84 i tako dalje. Čovjek je znači, koja je tvoja kategorija? Sad ću ti reći, koja je tvoja kategorija? Kako znaš koja je tvoja kategorija? Tvoja kategorija onoliko kila koliko imaš u borbi. Znači, ako ti nastupiš 80, ti si srednjaš. Ti srednja kategorija. Kategorija srednja je od 77 do 84. Ako imaš, recimo, 81 kilu, toliko ima ovaj prvak, sad je prvi kako se zove ovaj Ante? Ovaj Dagestanac, što je Volkanovsko nokautirao. Chimaev. Mahačev. Imao je, znači, kategorija do 70 kila. On imao 81,500. Objavili su podatke.
Nisi ti prvak do 70, ti si lažni prvak do 70. Ali tako to redi za sve. Ali tako su svi, da. Ali čekaj, Ali mislim, zašto onda jednostavno se ne napravi da je vaganje na dan meča ili ne treba, ne to bude tako. Ali ćemo, evo rješenje za. Ali neće to napraviti, zašto? Šta je atletska komisija zadnji put radila? To su kao poštili sad po novom. Pretres torbi na ulasku, to rade. To su super u tome. Znači, torbe pretresaju. Ako neko ima energetsku pločicu, bananu oduzimaju, bocu vode, ne, oni će ti dati vodu. I tamo sjediš 5-6 sati i oni ti ne daju ništa, nije ni pit. Ne smiješ jabuku uneti. Znači, tu su super efikasni. A puste, znači, čovjeka, ili recimo čovjek je pao vagu, za kilu 25 je pao čovjek vagu, otkazali mu borbu. To je problem. Ako je pao, a da u borbi ima 15 kila više, to nije problem. Jel shvaćaš ti? Ja ne znam, ljudi nisu to iskusili na osobno, velika većina, na tom nivou. Šta znači razlika? Pa postoje s razlogom kategorije. Umjesto da kažu ljudi, vaganje je dan prije kao što je bilo. Tolerancija na vagu će biti 1 kilogram. Kontrolna vaga će biti sat vremena prije izlaska. Jednostavno, evo ja ću im dati jednostavno rješenje. Prvi puta kad padneš vagu, prekoračiš taj kilogram, tvoj honorar ide protivniku i krećeš borbu sa 2 boda manje. Znači u teoriji, znači u praksi možeš ga nokautirati da je pobjedio. Ali sav honorar ide njemu. Sljedeći put kad to napraviš, dobiš suspenziju 2 godine. I kako će se, znaš kako bi se kategorije promijenile? I sada pitaš ti čovjeka, evo da pitaš, ne znam toga, pa zašto ti to, zašto se, evo, te pitaš toga, kako se rekli da se zove? Da pitaš, pa zašto to radiš? Ogroman si lik, imaš 90 kila. Zašto to preko 90? Zašto to radiš? To je agonija, nije to lako skinuti kila. Gle, treba kapu skinuti. Znaš koji ljudi prolaze bolan proces. Zašto to radiš? Šta bi ti iskreno rekao? Najiskrenije rekao da ti sad kažem pa eto, želim biti veći, jači i teži od svog protivnika. Jer onda moje hranjanje dolazi do boljeg izražaja. Ja jesam dobar borac, ali sam još bolji kad sam teži od protivnika. Ili u najgorem slučaju da budem jednake kilaže. Pa i trebaju biti jednake kilaže, zato i postoji Zato postoje kategorije, da, ali kad ne bi bilo takvog masovnog i toliko velikog skidanja, pa onda hrpa boraca bi zapravo bila u teškoj kategoriji, svi najbolji bi bili u istoj i onda same te kategorije na neki način... A ne, to ovo ti ne stoji ti ovo. Ne, ali ako govorimo recimo ako čovjek sa 90 skida na ispod 80, to su ogromne razlike. Mislim, ako govorimo, ako bi se oni zaista borili na svojim pravim težinama, onda bi svi... Smanjila bi se... Svi srednjaši, super neke srednjaši kategorije bi se, možda se 1-2 kategorije makne, ovdje bi bilo bi više srednjaša, ali ti si ona kategorija s koliko kila imaš. Ako ti dođeš meni na borbu sa 81 kilom, ne može se ti boriti za prvaka meni kategorija do 70. Čekaj, imaš 81 kila, ti lud. A iduća kategorija je znači od 70 do 77. Od 77 do 84. Znači ti dođeš sa 81. Ti se trebaš boriti u kategoriji do 84. A ti bi se borio s patuljcima, svi to rade, ali problem je u tome, što nemaju svi mogućnost takvu, nemaju svi genetiku da tako skinu kile. Neko će skinuti 5 kila, neko skine 15. I ovaj opet dođe s 5-6 kila razlike. To je nepošteno. To je prevara. Ta pravila su taka, a pravila se do te mjere zloupotrebljavaju da se to može nazvati s punim pravom prevarom. I to je prevara. Kako se možeš junačiti? Ili kad vidiš dvostruke prvake. Dvostruki si prvak. Čega si ti dvostruki prvak? Evo ti, Conor McGregor. Ima 83 ili 4 kila. I on je prvak do 66. A čovjek imao, znači, kad je sa Jose Aldo imao meč, imao je 66 kila na vagi, još zadovolji vagu. Ali u borbi imao 78 kila. A kategorija do 66. I vidiš da je taj Aldo, kojeg je on, pogodio u prvoj rundi, odmah ovaj naletio, nebitno, a vidiš da mu je ko stariji brat u borbi, vidiš da to nisu ista kategorija, vidiš da je ovaj ogroman, puno veći od njega. I naravno snažniji, i lakše se obraniti ako ti ide rušiti i u klinču, tebi je lakše sve, lakše to, pogotovo na toj visokoj nivou u borbi. I onda on ide napraviti poduhvat, znači imao sam preko 80 kila. Znači uzeo je pojas do 66, sad će novi poduhvat napraviti. Uzet će pojas do 70. Čekaj, a ima 84. Pa šta nisi, čekaj, boriš se sa 78 kila. To je tvoja borba bila i tu u kategoriji do 66. Znači tvoja borbena kilaža bila 80. Ti se boriš, ajmo se ti fino sine, boriš se u srednjoj, uzmeš tu pojas, hoćeš biti dvostruki prvak, legenda, odeš u poluteško pa se bori. Pa dokaži tamo kakav si mangup, jel tako? Ako se tako, nego oni bi, pa da mogu skinuti, pa ti ljudi bi da mogu skinuti, skili bi na 50, koliko je najmanja kategorija, Ante?
skinula 59. I ne bi imali oni nekakvog pa kužim ja biznis, idu ljudi za rad, sve ok, pobjeda se piše, ne pitate niko ništa. Ali ne bi to bilo ništa sporno njemu etički da se dođe čovjek, naš. U Japanu te niko nije pitao, ja sam se tukao nekad i s manjima, ali uglavnom su to bili ljudi po 15-20 kila veći. Ma ko te pita, šta? To je meni ispod časti bilo da ja tako. Šta ima veze što je teži? Šta ima veze što je teži? Onda znalo je biti, uvijek su mi nudili, kad je borac teži 15 kila od mene u teškoj kategoriji, onda su mi, onda ponude meni da zabrane koljena u glavu u parteru i sakra kikove, da se zabrane. Rekao, ne, slobodno. Samo vi dajte. Nikad to nisam tražio. Nikad nisam pristao na to. Ja imam pravo zabraniti, znači protivniku, znači jer je više od 15 kila teži. Nema problema. Mene je bilo sramota. Mene je sramota. Pa ček se ti ljudi boje? Ja ne znam ček se ti ljudi boje. Ako imaš, evo, jedan primjer kod skidanja kila. Ja u Australiji 2010. u Sidneju i sretnem Rampage Jacksona. Meni jako drag borac. Prijateljevali smo još od vremena Pride, tamo smo se družili, uvijek sjajan lik. Ja ga sretnem, nije se on borio, nego se došao s nekim kao pratnja. Mm-hmm. Ja ga pogledam, pa ja ogroman si, rekao, prijatelji, izgledali se mi, rekao, pa koliko imaš kila? Šta mi kaže čovjek? Imam 114 kila, da, ogroman čovjek, ne debel, ogroman. Ja rekao, prelaziš u teško spreš, kaže, ma ne. Kaže, pa ja uvijek imam ovoliko kila. Ili ja sam njega vidio samo na borbi. Kaže, ja ti uvijek skidam sa 114 i sad se ja počeo češati ovako po glavi, a ja 103 kila ima. A on 114 i on skida na polu teško. I ja gledam, i sad da se vratimo, da mi je ova pamet. Ja kad sam potpisao za UFC, išao bi ja u polu teško. Ja sam imao 100 kila, 101 kila, 102. Zadnjoj borbi u Prideu, prije odlaska imao sam 101 kila. Šta je to? Pa to je smiješno. Pa to skinem, izdehidriram to za 2, bez ikakvih problema. Ižem u polu teško i normalno, opet se vratim na 102 kile i borim se, razumiješ. Šta bi se borio s čovjekom 120-130 kila? Jer kad legne na tebe nije isto pobjeći s partera kada je čovjek 20 kila teži od tebe. To je ogromna razlika. Ali eto, tako je kako je, ali to je jedan zaista veliki problem i od kojih ljudi okreću glavu. Naravno, kad 95% boraca to radi, pa neće niko o tom pričati. Da, ako je za sve isto, više manje. Ne može o tom pričati o tome kad on to radi. Znaš. A opet, i oni koji to možda i ne bi htjeli raditi, prisiljeni su. Jer ova ima, da bi preživio, ovo ima 98 kila, skida na 84. Idem ja pobjeći od njega, idem na skidati na 77, ubiće me čovjek, veći je od mene. I kako će ja tu doći ovaj za 15 kila teži, ne mogu mu parirati. Na tom tako visokom nivou borbi. Ogromna razlika. I o tome, eto, atletska komisija to ni A ni B. Srušite ili ti zabrani borbu jer se 2 kile teži dan prije borbe, a u borbu možeš ući sa 40-15 kila teži, to nikakav problem nije. Bitno ste njemu točan na vagi. Je to moguće? Možda ja to ne razumijem, možda ja nisam u pravu, možda ja to nešto krivo gledam, ne znam. Znači, sporno su ti 2 kile dan prije, a u borbi 15 kila nije problem. To nema problema, to je po pravilu.